دنباش کو دروانین هجا یا رادیو دنگگل از شمال ناگهان به خلک اگنو یا برنامه خوبون لپیش بروانه. گودارن هجا دو خلک خود مدخوازن دمجارن قاده جیانه ام بردوام بکن لسر قاده تندرستی ام بسکنن ام و مجاره به میوان خو هوال لورین را نقاش بکن ام گلک سپاس کن که هنتبلی برنامه ام بول. گلک سپاس دمش برکه بخواشن که دیفان مجاره دا به هف دورا گفتگو بکنو و هف دو گلک تستافیر بکن. هوال لورین از دخوازم به پرسه دست بکم سردما کو امنها تدر جیان دکن جبر یعنی گلک آلیان ده گلک نخوشی یعنی پیشکتیه آلیه کسایتی ده گلک پرچبون مزن هه آلیه چاندی ده جهفکتنک پر مزن و یک تیب بوینک هه آلیه بدنی ده جی گلک نخوشی درکتنه یعنی هون سدم وان روشان هونش چرا ودگرینه بله راست بجی گلک آلوزین کد جیانا میا جواکی دا پیش کتنه و اف یک تاثیر خول جواکی کسایتید که پر زیده هنه بریا کو ام هنه کی وانا پناسه کن برکی جیا راست اف تندرستی چیه مرو هنه کی پناسه اف که تندرستی اف که به کو پارچه بوینه کی چیه ببه ده تکیدیا کس کو خودی اراده او جواک بوینه دا یا کو راست کاره بر آوا ببه و اف یک هزا چاره سری دردخه هفسنگی کی چیه دکه و به کو ناو دروای وی کو کسو جواک دناوبرا جواکا یکمین خوازای یکمین و خوازای دویمین دا هفسنگی کو راست کاره وره چیکرین دوی اساس دا جیانه کی راست کو وره جیان کرن هنه کی تندرستی مروفت کاره وی شواز پناسب که کو جیانه کی ببیرنگیه جبر نها ام لی مزد کن اساس پرسکری که کو ام جیان کن کو ام جراد بن نخواشی جی دورکتن و پارچه بونا ویکیه دناوبرا مرو و خوازای دا دناوبرا جواکا یکمین و یا خوازای یکم و دویمین دا گلک پارچه بون و قطبون هیه تکیلیه کی سردست و بندستی پر زیده هیه راستی او یک دبه سدم که تشتی که ام دبیجن نباشن خرابن و یه نباش یه خراب اساس نخوشیه و او یک دناو جواکا مده پر زیده بیه براستی جی بگمان دم ام بجن جواکا مبست متنی جواکا کرتنی جینینه او روشکی کنها آلوزیه که مروحی تیدا جیان دکه و اساس ام دماد بجن جواکا مده پرسکری که بنجی دگلک جهاد به جواکی بون و جواک خراکرنا جواکی پیش کتیه خراکرنا خوازای پیش کتیه اوانه همود بن سدم که آلوزین هم هندرین هم فیزیکی هم پسیکولوژی پر زیده چه ببن اشخو آرمانجا تشتا که بنابی بی تندرستی نابانینی که دا که طبا ایرو ام دبیجن یا سردما سیستما که نو دخوازه یا به عقل اسلام و لگور بدن اسلام لگور عقل اسلام لگور هست اساس مروف چقدر هست کارته که نابی افجی مجاره کی نقاشه براستی برکی جی یعنی جی خود بکه یا خود نکه چه بگرده است افجی مجاره کی که قاده کی جدای براستی مروف سر نقاش بکه وانه همو لگور شوازین که زلام دیار کریه جبر که هاتیه تیجیان کرن پرسکری کن پر جدی ام جیان دکن براستی جی و هنه کی اوه جی براستی جبر که اساس ام بیا جی پناساوی برکی بکن پیویست که خوازایا یکمین و یا دویمین تکلیا بیا هری راست بو جواکا به تندرست کمت گو جیان دکن جواکا که اساس جن تیدا پیشنگتی دکر دوی داره دا بو زانه بوی ناوی فرقا وی دا بون شوپانده ناوی جهت تکلیه کی سیمبیوتیک یا کج هفدو دگره ده هفدو و اف انرژی کی که ام دبیجن انرژی بخود بنگه خدا پوزیتیو و جینرژی یا که جن دا انرژی جنی پناسه دیگه ده دردورا خبراسی پر خورد بو حتی لاش جنیجی خدمتا وی دکر ام دکارم ویجی بیجن میناک دبیجم دیگه لک جهان دا هم دوکو به تگین زانستا پوزیتیویست اویک پر زده نبه لیکولین زانستی که دا عالی گشتی دا کمرو دکاره مزه که حتی لاش جن جبیار خدمت دیگه مینا کاوی هری بچوک جن دما رگل دبه بریاوی دوی مهدا همو انرژی که در دوره دا که ام بجن خرابه نخوشی لخو کوم دیگه تنجبو که دیسا پاقش بکه و پاقشیه که بهرکینه و جنوب انرژی پوزیتیو چه بکه جنوب هر دبنگه ها آوا کرنه دا دبنگه ها تکیلیه که هر دهرکینه پیش دخه پوزیتیو دیگه مورال ده معنویات ده اف چه دیگه پر زیده خدمتا بیه که کریه و یک جه
فداکاریه جن برکی جیه که حتی بلاش خوشی دکه هنه کی اوه براستی و گلک میناکین بی هنه که ام دکارم بیجن لین هاتنی به جبر که دمام جبر کی جبر که سنور داره ام دکارن هنه میناکین بی شوازه بدن اینها ام نمیزه دکن چیه تکیلیا که بناو تندرستی تگوتن چیه تکیلیا برجبندیه تکیلیه کی چقاس از دکارم پره قزانج بکم چقاس از دکارم دبنگه هدا جواکه برزینم جبر تندرست تشتا کو بناوی وی تندرستی تگوتن جبو کو پیش بکه و دوی نخوشی پیش بکره نهای جبو کو دکتر کار بکد به نخوشه به جبو کو سیستم کار بکد به آروزی هبه جبو کو خوب ده جیان کرن جبو کو مرن هبه و شر هبه يعني وانا همي تشتين خوازاينين درباي خوازاي تشتي كواتنا چيكرنن براستی و ام بياد سرده من شوپاننا دیرو که دايجمن جيه كود گوتن ام مينا اكتيفيشن زارو که شيره دايكا خوبا گلك خوارن دخوارن نهار تشتين جوده هنه بناوه که استетيكا لاشيشن قاشود ناوا نيني كده ادي زارو كن بيتن درستنه بناوین که زاروکن خوازایی بره چید بون اف دبو سدم که او زاروک بخوب هیز بشی لانها بناوی سزریانی و گلک نخوشیندن یعنی معقول نینه جن اوقاس لواز بده دمکی کرتا و یک نا دو نا سه نا به استثناء صدی نوتونه که مرو دکاره برکی لیکولیم که انجام جدا ترشی بگره براستی اف لگور شوپاندن و چابدری از دبیش ما کی لیکولینه که تایبت مکریه نج برکو وریم که مرو دجی گرینگه براستی فقط اف راستی هنه که مرو بیاد بینه تو دما دادی که بی قاده دکوی کدره صدیناتونه هر کس سزریان کریه ادی زاروک خوازایی نه دنیا اف بس دم که او زاروک لواز بیانی جبر کل برخواناده اف زاینا که خوازایی که به برخوادانیا که برانبری روشا که هیز چیدی که دهیله که او زاروک به تندرست به اف میناکت بشه این هاجبو که پره هبه پیوسته انسان لواز هبن جبو بی سزریان قاده کی پرزیده باشه او پرزیده پرجیتینه و هر وکی دیم که مروف دکاره وی شواز پیناسه بکه براستی بو سدم که ایدیم جیم که تدگوت اشته شیر دایکی خوازه اجدی شیر نه جیم تدگوت روشکی که دبه انسان تیرا درباس به انرژی کی نگاتیو روشکی که تیدا نکاره چاره سری ببینه رباز چاره سری دیگری دست که جوا که چه آبو تمیزه دکر یان صحبت کی بو یان تنی مذکرنه کی هفدو بو هزدا یان گوتنه کی بو کوی رات کر سرلنگا یان جی تمیزت کر پر نبو گهای کی تچید کر اوک خوارند بو بلکی چای بو و خورناوی نزیکاتی کی کو سال دردور هفدو کوند که او نرخ آواده که وی شوازه بو نه هر کوچو پشترا بو اشته سحر پشتوی بو نزانم اوانا بون خرافه باورین کو بنابی کو ام دعا بکن پشت افجی بو کو تشتکی کو افجی بو خرافه پیوسته درمان هبن وان درمان دا سری وان دا درزیو هبن نهاتو مزید که انسانی که به درمانن که مبراستی حتی پیناسه که اوسا چه بیدچن دکتر مبخو شاهدی کریه گلک دایکین متایبت اوانات پرزیده پیشته و جوانا دا جیه دما بچه دکتری که درمان کیم بده نباشه دما درمان زیده بده دکتری که باشه زانه بوناوی هیه یعنی بیناسه یا کتشتی که چی کرن هنگ زیده خدمت ویاده که صدیست و تو خرج بکی و او سرمایه در پیش بکن فرقی که مزن چه بد ناو براویدا و شخو سکتوره که چه کرنه بناو تندرستی يعني وشورمه كي برمزن نابرا فقير ودولمندا تشيكريه یه فقیر دکاره به مهانجی بنده مینه جبودرانه کی خو هر وکیدن نه هم رو شهیده وانه انکار نکن پرسکری که دران هه پرسکری که کانسر هه پرسکری که وانه هن فقط دبنگه دا چه هه ام خوازم بیا بجن نه ام انکارا ام دکارن انکار بکن ام بجن بتنه فیزیولوژیک درانه یعنی سری بی تومور چی بو کانسر چی بو نه نخوشی که پر زده چی بید نه جوانا دا تایبت هر زده لیکولینه کاتی کرن من وان روزا خوانده نتیجه کی دنویسه کی دا قانسر bağırsak kod bejniya rovia çima gel yani hene ki benge havi tam efjede bu ama çima jiber edi insan xwarne ger naxon her tişten derva dixon xarj dikin ev naheyle ki tam uçan o hiskirna jiyane ya ku tişte ku be maneviyat peş dike tu bu deste xoşit ki dahi ki çekiriye havale ki te çekiriye parvekirin te da heye te da ked heye evana hemmi tişte ku kom de bindvi xwarne da hene len hatu duçi dikane da tişte ki xu pere de diu dikri o dikri hatta tu jibiyat beji mam pere xune da işte raç
يعني او قاستشتين كو دناوه هفتو دا كوم دون دخوارنكي دا و او قاستشتكي كو بگوتنكي چه قاس بينرخ دكوتو دوانا دكينا وروفي خو بيگو من وانا بنخوشي براستيشي و هر وكي دنجي براستي هنكي وسايه جبر فيكي نخوشين كو چي بونه هنكي بنگها خوش بيا دگري يدن براستي دناو برا رح و فيزيك دا گلك فرقه كي چي بيه نهات تشتكي روح و بدن جهبدو جدا بکی وکی کرده و برسر تو پناسه بکی تکی دیا سردست و بندست گرد بگریدست اوی گمان وانا تشتكي كجهبدو پرچه چه خاص به هبدو تمام بکه چه خاص به هبدو بحثه يعني بفكر انسان هات نبي استه حتى قانسر روفي پرچه بيه net فرقه بدايه چما net فرقه بدايه جبر شوپاندنا مثلا او انسان تنپر به زنينه براسي يعني هندك كسه نه تشتك جنينه يكسر لا شوان پر زده دشي اف مساله كيكو تشتكو هاتيه چيكرن او قاز جهبدو قطبون هي يعني تدبيشي راست قالوا انسانك اوقاس جلاشي خدور به اوقاس زانبون هستی خدا به جوانا قطبه دما وانا چه دبن بگم پرسکریک چه دبن یکوش وانا سود چی دگره جبر کو ام خود کیم نازدکن کیم د فرقا خدا نه اساس قاده تندرسینه که قاده خوابونی جی براستی یعنی بگشتی قادن کو هاتنا پیناسه کرند قادن خوابونی داید بنگه خدمت کو مرو خوابگی نه خودی که فقط قاده تندرستیش تایبت بی مجرد درول که خو سرکت لیزه براستی جبر او قاس انسان شو خود دور دکه ناس کرنه که خو پر کم دوه اوانه حمید بن سدم که بالاتین که دکسایت و جواکی داتین آواکرن سیستم جسود ور بگره قاده کی بکه قاده پسیکولوژی که یک ناد دو ناد سه ناد به هزاران جیه بکرنه و ایدی جواکین که تو بیج در دوره تیل بکه و بیج دکتوره تکه ناویش خود دکتوره وانجی کاپیتالیزمه ویشی واسه خو پیناسه دکه اینها وانه همو پرسکریکن که دقادین که پرسکریکن جواکی دا دردی کردن و وانا پیش دخن فقط تشتی که مروف دیکات بکه و دفرقا ویدابه جنخواشی زیده تر سدمی نخواشیه براستی گلو نخواشی که خوزایی هیا نینه پرسه که گرینگه که هر یک جمعه پیوستش خواه بپرسه براستی گلو تشتی که خوزایی العفرینه پشتی که داگر کری چی بو صدی نوت کسین به تمن یکو خودی زانه بونا که کدا کلوی داره هات چکرن صدینوت انسان بدره جیانا خوش دستان جالتای دل دبیجن که یعنی کریزا دل واندا و جیانا خوش دستان گلو تشته که خوازایی اویا مروف دو پرسه که جوانن وی داره نها پرانی دبیجن که نخوشی من اصاب هیا یعنی اوانا تشتیم خوازایی نمروف دو پرسه براستی لخو یعنی چما جواک کتوی حالی يعني برسوا بي نخوشيه ام درمانا بخون چاره سريه باور ناكم کسی که جویا باور بکه جواکی که چوا درو شکده یک سر کت یعنی جبر بگو من هزا که جخوا دگره یا موتیواسیون یا برخوادانی هیه لی نرخین که بساله نه کم کرن نها تو دبینی که دوان نرخه داگر کری تجاوز تالان کشتن چه دبه بگو من سدمه بی کوان دایکانیک بن داگر کری نخوشیه چونکه یا خراب اوه یا خراب اوه و باندورا خود سر انسان دکه سر نفسیه انسان و لاشی انسان دکه یا خراب تجاوزه جبر ویه که پرانی داگرکریه جیکرنا باندار جیکرنا نرخب هزاران ساله مثلا او دار زیتونه گلو دما گلمه عفنی رات که سمبول اشتید که جبر ویه که رادکه قد نباورم و گلمه جبر ویه که راناکه بالعكس بهير ساتول هلداني جيت جاي دمودات كذا قدا فقط او نرخينكو بالصاله كوم بيد زانبونا فيدايه يعني فيكي بي بركي نبيشه اما فيكي هشمندي دزانبونا في تشتكي خويا ديروكي كل خو كوم كريه كهدايه نرخ اوا كريه اف جواك خولي گرتيه پیروز باهی لبار کریه دبارا خلی کریه در وای دباره تنه کو از بچم بنسیاوی دا بنسیاوی دا رونم زیتونی بخم تنه نینه تشتی کو بکیده هاتیه کوم کرن جواک در دورا خو کوم کریه هه جبر وی را کرنا وی هه ام وی جواک خو جنو و افاک اف تشتی کی باشه کو یعنی ملکی دا پرجی ارنی و بهزجی فقط لپرسینا وانا گلک جارا کیم به براستی تشتی کو هر یک جمجی هنه کی جو خوب که دبنگه دا دهوراندنا سیستمی و وگرا لخو پرگرینگه یعنی از شما بیاجیان دکم از شما پرسکری که من تندرستی هنه
vana çima tenijyan kirin û taybet ji bo Kurda pir giring e bi rastî taybet ji bo Kurda ez dibêjim ji ber di Kurdistanê da pirsgirêka dagirkerî heye di Kurdistanê da pirsgirêka koçberî heye di Kurdistanê da pirsgirêkekî heye ku ya kuştin qetliam her bir rûbirûyê vana maye rastî jiyanekî aram nebiye her li lêgerîna têkoşîna jiyana aramî hebiye ev motivasyona ku xulê bigire kom kiriye ev hêza ku hîştiyê ku civak hîn bi tendrûst be heta astekî xwe kom kiriye lê di milekî da jî tiştê negatif jî ku dijmin çê kiriye heye di ferqeviya da jî bûyîn rastî ji bo me gelek giring e û taybet ji bo jin ji ber eger em şerpê nasib bikin ji bo giştî civakiyek ve ji bo jin sê çar xalin bi rastî di milekî da li zarokê xwe mêze dike di milekî da debara malê ev zarok birçî dimîne koçber dibe yani yek na dibe ku yedin hinek rewşa siyasî taybet bêjim mînak dibêjim yani ji bo ciwana ciwan jî nabêjim mesela ciwanar ji bo zilamekî belkî rewşa siyasî bi nirxîne hinek xemgîn be ez ê çi bikim lê ji bo jin ez ê çawa xwarin bînim vî zarokê çawa têr be ez ê çawa moralê wan dîsa kom bikim ez ê çawa bikim ku ji xwe fedakariyên ku ji xwe dike û di fikrandinê ku ji xwe dike bandoriya vî hîn zêdetir bi rastî û ev tenê ku em dibêjin mirê fikrî da etkêleka vî da ev ji ber ku jinê êrişên taybet li ser tenê kirin tecavüzê da kuştin da hedefkirinê me dît beriye çend roja sirf ji ber ku jinin û têkoşîn dikin du rojnamekar hatin şehîd xistin ev rastiyekî ku yani êrişên ku jin pêra rûbirû dimîne hîn girantûrûm ezintire di ferqa vîya da bûyîn û naskirin ez bawer dikim ku bi têkoşîna ku ji bo civaka bi tendrûst ya rastçawa be ve gavên mezin bide avêtin ji bo me û lêpirsîna vî jî wê bide çêkirin tiştî ku ez karim bêjim jî ev im bi rastî jî yani rojayê ro de diqate tendrustiyê de yani perçebûyîneke qas mezin hatiye jiyan kirin ku îdî yani insan tenê wek biyolojiyek destgirtin heye yani aliyê wî civakbûyînê û nefsiyedan jî psikolojiyê de hinek yani vî alî de pir kêm dimîne di vê qadê de jinolojî yani dikare pêşengtiyekî çawa bike guhartinên çawa dikare bide ava kirin yani wê mijarê de hûn dikarin çi bibêjin belê rast dibêjî ji bo qade ku jinolojî jî taybet li ser raweste yani me beriya nihayî da diyar kirin gelek pirsgirêkên ku hene bê ku em têkevin dubarê pirsgirêkekî diyarkirina rewşa vana çima heye û ji ber pirsgirêkekî cidî jî heye ku me giya destpêk da diyarkirin di navbera civa xwezaya yekem û diyemîn de qutbûnekî gelek mezin heye ev dibe sedem ku di navbera kes û civak da ji qutbûnên pir zêde mezin hebin û vana pirsgirêkên pir cidî ne û vekî esas armanca zanista pozitivist ev kuş xuvan qutbûna çêke têkiliyên serdest û bindest bi rêbazên qaş û laboratuvara da derketiye bi gelek cerbandin ev li ser genên mirova li ser genên heywana li ser genên xwezayê bi giştî çê dikin yani bi fikre ez viya bêjim ew qas û çê ku yani têkiliya serdest û bindest û ku bi navê zanistê têkirin mînek zanisteke bi navê zanista fezayê ne NASA taybet pêşengtiya vî dike û gelek kesin ku bi şexsî şîrketê wan hene viya dikin gelek çûyîna heyvê yan jî Marsê wê jiyanekî din ava bike gelo dünya xirab bibe em dibêjin ku gerdûnekî dene ku her tiştî hev dû bandor dibe wê derê jiyan çê bibe mesela wan ne ev ne em hemû viya zazanin mînak dibêjim tu çî ciyekî ku gelek ciya da pir diyar dibe taybet metropolên ku kapitalizm sistema kapitalist ku navenda nexweşiya ava kiriye bînayekî pir bilind plaza heye dibinî da gecekondu jê dibêjin bi zimanê tirkî malekî ku di xurfê wî jî new ji hev dû ketiye heye êniha ev di nav dunyayê de divî astê da bû pêwîst ûç bibe na hîn mezintir be îşa di navbera fezaya da dikin navbera dunya Marsê da bikin navbera dunya heyvê de bikin ew ciyê bilinda ye ev ciyê yê insanên feqîr e komek wê bimînin wê dibir derde kar bikin bifikir ew qas tiştên ku bi navê zanistî insana ji hev dû qut dike civakê ji hev dû qut dike çê dibe bêguman vê pirsgirêk hebin tiştê ku jinolojî ji xwe dike binge civak xweza û mirov ji hev dû qut negire di vî bingehê da yê herî rast ku dikare çê bike pêş bixe pirsgirêkên heyî dikare bide derbazkirin rewşa heyî dikare tiştên ku me em têda kêm mane yan jî
ام دکارن زیادتر خلی بگیرن نرخن جواکی ام دکارن وانا پیش بخن هین کور بکن ده خدا وکولن هم تایبت وکیشن ده خدا وکولن ام وکولن یعنی ام دچن کدری چاو ام دکارن پیش بخن یک جقاده که هنیک زیادتر ام دکارن بیشتر کد که رولا بید که وسر جینولوژی اوه که وانا کنکرنا وانای جبر پیناسی زانست جینولوژی اوه که لگل که زانست جیانه هفجیانه مدرنیته دموکراتیکه و يعني برهمن شورشا جن و همي نرخين کو جنا کوم کریه وانا هانینا گل هفریه دکیله کاویدا یکیش کاری که زانست جینولوژیش خوره اساس تگره اوه که زانستش هفدو قط نگره و پارچه نکه ev ji bu insan dibe ev ji bu xwezayê dibe ku tekîlî esas wisa dest pê dike kirde û bireser tune bin her tişt diya nirxê xwe de rast e û vana bandor li hevdû dikin bi zanebûna vîya ve pêşxistina zanistê û ji civaka tendrûst xalekî giring e tiştê ku dikare esas bigire ji xwe re vî yekî esas digire esas tiştê ku dikare esas bigire zêdetir jînolojî vî esas digire û em jî bingeha zanista jînolojiya tiştê ku esas digire dikarin vana ji bo xwe jî bikin bingeh ku mêzekirinê xwe di vî bingehê de ava bikin ku em bikaribin jiyanekî û civakekî bi tendrûst da jiyan bikin pêş bikeve ev nezîkatî û ya rast heyî ji ber vî yekê baveriya me heye ku ji ber ku em di ferqa vî de ne me dema pirsgirêk pê nas kir çareseriya vî diyar dibe bi rastî jî niha pirsgirêk me got parçebûne jînoloj dibêje ku zanista jînolojî yek alî girtine yani yekpare girtina deste ne ku parçebûne bilakis têvane yekpare bigirî me dît ku çareserî ev ve ev pêş bixe bi rastî jî ji ber pirsgirêka ku hî parçebûne me dît ku pirsgirêka hî pirsgirêka desthilatdariyê ye sîstemê ye ji bo vî pirsgirêka çareserî rêbazên demokratîk jînolojî vî yekê dibêje vîya ji xwe re esas bikirin bi rastî ev yek wê pêş bixe wê ava bike bi rastî me dît ku pirsgirêk ev e ku nirxên ku jin ava kirine hatine dizîn û ke da jinê tê bênirx kirin biçûk xistin ev di hemû qadî da wisa di qada tendrûstî de zêdetir jî dixwazin bikin yanî bifikre hat vî astê ku zilamên ku tib girtin destê xwe bi qaşo nivîsa wî bile cuda kirin gelo maqûl e li Tirkiye jî Afrika jî Kurdistanê jî mînak dibêjim yanî heta Afrika Amerîka doktor hemû ji nivîsê hevdû fêm bikin ama civak jê fêm neke yanî tiştek wisa nabe ne maqûl e bi rastî zarok jî bawer nakin jî vîya tiştekî ku diziye û ji civakê qut dike wisa gîzema vî çê dike cuda ye yê zilam e û zilam zêdetir vîya baş dikin tiştê ku esas jinê kir hinekî cudahiya vî gîzemayê xwastin cuda bikin evê guman me dît ku rastiyekî ku pêwîst em lê mizekin di bingeha parastin û azadiya nirxên jinê de bi rastî lêvegerekî lazim dike ji me re me dît ku dema em lê ve bigerin tendrûstvanin yekem jinin bi rastî evî her yek ji me belkî dikare bi dehan teoriya pêş bixe ku em mînakekî vî tenê bidin dayekekî gelo di rewşên ku hîn civaka ku em bêjin çandinî ku pêş xistiye mayînde wisa cî xwe bi cîh kiriye tune ye rewşekî ku wekî qabîle koç dibin ciyên guncav li xwe ra digerin ama ew jî encam da kombûnekî heye têda di rewşên wisa ew qas zehmet da dayekekî ku bikar be zarokê xwe ser linga bihêle zanebûnekî jê re lazim dike yanna mirov difikire bêguman lazim dike herkes bersiva vî zane ku zanebûn jê re lazim dike ji bo zarokekî mezin bibe herkes di ferqa vîya de ku îro bi dehan îlaca bikartînin ji bo gazê zarokekî çê bikin paqejiya vî bikin tendrûstiya vî çi jê re baş e çi jê re ne baş e menav vî xurt bikin wê demê dayîkê bi şîrê xwe xwarinê ku dixwarin tiştê ku dixwarin net ferqa vîya da bine di zanebûna vî da neba gelo dikaribû vana hemû birêva bibira ne maqûl e bi rastî yan ji zarokekî ciyekî vî dêşî di ferqa vîya da bûyên şopandina vî dîtina vî nebe ku vana hemû dikevin qadên tendrûstî di heman demê de bi rastî zanebûnekî jê re lazim dike û ev zanebûn di bingeh de mirov dibîn tiştê herî basît ku em basît dibêjin bi rastî ku ji ber ku gelek kes dibêjin ku qaşo ji bo ku ew qas bênirx bikin ku zanebûna jinê yani dayık tiştekî güdüsel e yani vekî hêz da vadibe mesela heyvana da jî wisa qaşo
yani ev gotin dinavayı ki dest xwazim bêjim ku ev gotin yêmena ve ki ku sistema zlam penaset ke vî şêvazê dike ew qas dixwaze zanebûn û nirxê jinê yani jinê bênirx bixe biçûk bixîne nêzîkat ersas nêzîkatin êrîşên hovane ku ser jinê dike bêguman tiştê ku dest pê kê ku em bikin di zanebûna viya de bûn û têkoşîna vî kirin û neqebûlkirina van gotina ne di serî da jînolojî ji ber ku vana esas digire bi rastî ji zanista jînolojî zanisteke ku bi giştî civak wê ava bike û hevsengiya di navbera civa xwezaya yekem û duyemîn de ku ava bike pirskirêka nevekhevî ku em dibêjin dervayê di nava dunyada navbera fezayê da ku dixwazin çê bikin hêza çareseriyê ku her kesekî xwe lê bigire ev zanistê de xwe kûr bike bixwîne meraq bike vekolîne bi rastî jî wê pêşketinên pir mezin di van qada da çê bibe û baweriya me ev e ku ev ê civakê bi tendurustî bike. Em gelek spasiya we dikin ku wan mijara ji bo me nirxand û hûn tevlî bernameyê me bûn. Eger di dawiyê de gotinek wê dawî hebe em dikarin godar bikin. Ez spas dikim. Ez viya dixwazim bêjim di dawî da esas min destpêkê de dixwast wekî sernivîsa gotara me bêjim û dawî jî bi vî şêwazê encam bikim. Bi rastî ji bo ku mirov taybet jin di ferqa vê de be di gotinekî heye dibêje ku yê ku jiyanê ava dike yê ku rih dide dikare rih bigire ez viya vekî baweriya ku olî zêdetir nêzîkatiya ku esas yê rih dide û yê ku dikare pêş bixe û yê ku dikare bigire jî hêza jin dixwazim pênase bikim û di zanebûna vî yekê de her yek ji me ku ger di zanebûna vî yekê de be ev ji bo zilama jî wisa ye bi rastî jî gotinekî hebû min diceyekî de xwandibû niha navê nivîskar êkî nayê min dibêje ku divê her yek ji me ew enerjiya jinê ya di hundirê xwe de ferq bike ew jina di hundirê xwe de ferqkirin wekî fîzîk jinbûn nîne ku pêwîst e nekişandin di xalên cuda ku niha civakê de dixwazin rizandina çê bikin fakat bi rastî di ferqa viya de bûyîn û di viya di xwe de hîskirin û bi vî zanebûnê ve pêşxistina û mêzekirinê xwe pêşxistin ez bawer dikim ku têkiliyên herî rast ê tendurist ê ava bike. Spas dikim. Em jî gelek spas dikin belê godarên hêja em vê mijarê bi endama jinolojî ciwan heva lûrîn re nîqaş kir. Heya bernameyekî dîtir û mijarek dîtir bimînin di nava xweşiyê de.